So briefly, I will share my testimony. संक्षेपमा मेरो गवाई म यहाँलाई मातृ गर्नेछु। So my name is Emmanuel. मेरो नाम चाहिँ इमानुएल हो। So I'm from India. म चाहिँ भारतबाटको हुँ। So my hometown is called Sangareddy, just near to the Hyderabad. संगारेड्डी भन्ने हैदराबादको नजिकमा त मेरो घर हो। So I am born and brought up in a Christian family. अनि म चाहिँ क्रिस्चियन परिवारबाटै हुर्केर बढेको व्यक्ति हुँ। So my parents they brought me up in God-fearing way. अनि मेरा मातापिताहरूले परमेश्वरको भय मान्न सिकाउनु भयो। So since from the childhood I used to attend all the church meetings and the Sunday schools and the VBS in our assembly. बचपनदेखि नै म सन्डे स्कुल अनि मल्लीमा हुने सेवकाहरू बिबिएस यी सबै कुराहरूमा म चाहिँ सहभागी बन्ने गर्दथेँ। So we have a God servant, Brother Andrew. अनि हाम्रा प्रभुको सेवक एन्ड्रु हुनुहुन्थ्यो। So he worked along with Baksing uncle in those days. अनि ती दिनहरूमा उहाँले ब्रदर बक्सिङको साथमा मिलेर सेवकाई गर्नुभयो। So I can say he is my spiritual father in my life. अनि मेरो जीवनको मेरो आत्मिकी पिता म उहाँलाई मानिलिन्छु। So my childhood was going on like that in that assembly in Sangareddy. अनि संगारेड्डीमा त्यो जुनमा मेरो यस प्रकारको जीवन व्यतीत हुँदै थियो। So although I am attending all the church meetings and the Sunday schools, सबै मल्लीमा हुने सेवकाहरू सन्डे स्कुलमा सहभागी भए तापनि but I don't know the salvation experience. तर यो मुक्तिको अनुभव चाहिँ के हो त्यो चाहिँ मलाई थाहा थिएन। All the Sunday school teachers and the VBS teachers used to tell you have to get saved in order to have the eternal kingdom. अनि मलाई सन्डे स्कुलको सबै गुरुजनहरूले मलाई भन्नुहुन्थ्यो स्वर्गीय राज्यको सहभागी हुनको लागि तिमीले चाहिँ मुक्ति पाउनुपर्छ। But as usual I used to listen and go away, but never focused on the salvation experience. तर म यी सबै यस्तै प्रकारले चलिरहेको थियो र कहिले पनि मेरो मुक्तिको सम्बन्धमा चाहिँ म केन्द्रित हुन So when सकिनँ। I was in 7th grade, 7th standard, जब म सात कक्षामा थिएँ, as usual we had a VBS. जस्तो प्रकारले चाहिँ बिबिएस भइरहेको थियो। So I attended the VBS and God caught me in that VBS, and he on that day I have accepted Lord Jesus Christ as my personal savior. अनि त्यो बिबिएसको सेवकाईमा अनि यस प्रकार परमेश्वरले मलाई पक्नु भयो। त्यस दिनदेखि मात्र मैले साँचो प्रकारले प्रभुलाई मुक्तिदाता So I have realized that without Lord Jesus Christ as my personal savior, I cannot enter into the kingdom of God. अनि त्यति बेला चाहिँ मैले अनुभव गरेँ मुक्तिदाता प्रभु ख्रीष्टको नाममा परमेश्वरको राज्यभित्र चाहिँ प्रवेश गर्न सक्छु। So at a very young age I accepted Lord Jesus Christ as my personal savior. अनि त्यस बेलादेखि म प्रभुलाई चाहिँ मुक्तिदाताको रूपमा व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गरेँ। But I was studying and my studies was going on. अनि यस प्रकारले म मेरो अध्ययनको क्रम चाहिँ जारी थियो। But as usual, like as I grow into young age, अनि यस प्रकारले यौवनस्तरमा हुर्कँदै बढ्दै गरिएको अवस्थामा so I was being introduced to the worldly friends. अनि यस प्रकारले संसारका सङ्गी साथीहरूसँग चाहिँ मेरो चाहिँ परिचय भयो। So I used to live a dual life. म यस पर दोहोरे जीवन जिउँथेँ। So whenever I used to be with the friends, I used to be worldly, and whenever I used to be in the church, I used to be a saint. अनि यस प्रकारले संसारका साथीहरूसँग चाहिँ साथी जस्तो भइदिन्थेँ अनि मण्डलीका व्यक्तिहरूसँग चाहिँ सन्त जस्तै भइदिन्थेँ। So people who are in the church, no one could make out that I'm living a dual life. अनि अब यस प्रकारले मण्डलीको कसैले पनि यो शङ्का गर्न सक्नुहुन्थेन कि म चाहिँ प्रकारको दुई प्रकार जीवन जिउँदैछु भनिकन। So before going further, I wanted you all to turn to Psalm chapter 40. अनि यसको अगाडि जानुभन्दा अगाडि म यहाँ सबैजनाले भजन सङ्ग्रह 40 अध्यायमा पक्राएको चाहन्छु। Psalm chapter 40 verse 5. 40 अध्यायको 5 पद। We will read all together. हामी सबै मिलेर यसलाई पढ्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 40 अध्याय 5 पद। Psalm chapter 40 verse 5. We will read all together. भजन सङ्ग्रह 40 अध्याय 5 पद सबै एकसाथ पढ्नेछौँ। Many, O Lord, wondrous works which you have done, and your thoughts towards us cannot be comprehended. If I would declare and speak of them, they are more than can be numbered. So in my life also, God has done many wondrous works. अनि मेरो जीवनमा पनि परमेश्वरले धेरै अचम्मका कामहरू गर्नुभएको छ। So I cannot mention everything what Lord has done in my life, but I wanted to share what the wonderful work, the work of salvation which He has done in my life.
उहाँले गर्नुभएको अचम्मको कामहरू सबै म वृत्तान्त गर्न त सक्दिनँ, बताउन भन्न सक्दिनँ, तर पनि यो मुक्तिको सम्बन्धमा लिएर जो काम गर्नुभयो त्यो चाहिँ म बताउन चाहन्छु। So Lord is the only one who convinced me so that I could able to confess my sins in the presence of God. उहाँ परमप्रभु नै हुनुहुन्छ जसले मलाई यस प्रकारले मेरो आफ्नो सबै पापहरू मानिनको लागि प्रभुले मलाई मानिन सिकाउनमा सहायता गर्नुभयो। He transformed my life. उहाँले मेरो जीवनलाई परिवर्तन गरिदिनु भयो। But however, when I was growing up, त्यही पनि जब म बढ्दै थिएँ, so there was a backslidden life. यस प्रकारले जीवन फर्काइ पनि भयो। So there was a time after my 10th grade, I was in the boarding school. 10औं कक्षामा बोर्डिङ स्कुलमा म थिएँ। But wherever I am, my parents always used to tell that not to leave the church. अनि जहाँ गए तापनि मेरो बाबुआमाले भन्नुहुन्थ्यो मन्दिर चाहिँ नछोड्नु भनिकन। So only for their sake I used to attend the church. उहाँकै खातिर मात्रै म चर्चमा जाने गर्थेँ। Not with the whole heart. सम्पूर्ण हृदयले चाहिँ होइन। Because they are asking me, they are forcing me to always attend the church, so I used to attend the church. उहाँहरूले एकदमै कर लाउनु भएको कारणले भन्नुभएको कारणले मात्रै म मन्दिरमा हुन्थेँ। So I was in the boarding school in the place called Guntur. गुन्टुर भन्ने ठाउँमा म बोर्डिङ स्कुलमा थिएँ। So there also I met few worldly friends. अनि त्यहाँ पनि मैले केही संसारिक मित्रहरूलाई भेटेँ। So as the days are passing, I was getting worse and worse in the world. जब दिनहरू बित्दै थिए म संसारमा एकदमै खराब हुँदै गएको। So completely forgot the salvation work of our Lord Jesus Christ. अनि प्रभु श्रीले गर्नुभएको मुक्तिको कामलाई सम्पूर्ण रीतिले मैले भुलि पठाएँ। So after my intermediate, अनि मेरो इन्टरमिडिएट पछि so I came back to Hyderabad. म हैदराबादमा फर्किआएँ। Then I joined. I wanted to do engineering, but I couldn't able to do it. इन्जिनियरिङ गर्न चाहन्थेँ तर मैले त्यो इन्जिनियरिङ गर्न सकिनँ। So I was asking my dad to pay a payment fee, but in those days there was so much difficulty financially. मेरो बुवालाई मैले त्यो जति पैसा तिर्नुपर्ने थियो त्यो तिर्नको लागि भनेको थिएँ तर आर्थिक रूपमा त्यति बेला धेरै कठिन अवस्थाहरू So I did my graduation in computer science. कम्प्युटर साइन्समा चाहिँ मैले ग्रेजुएसन। So wherever I go, I used to have worldly friends. अनि जहाँ कहीँ जान्थेँ संसारी मित्रहरू मेरो हुन्थ्यो। More than the eternal things, I used to think the earthly things. अनि अनन्तको कुराहरू भन्दा म संसारकै कुराहरूमा बेसी ध्यान दिन्थेँ। I used to enjoy the pleasures of the world. संसारका कुराहरूमा म मौज मस्ती गर्थेँ। Never thought that after death where I'm going to. कहिले पनि सोचेन मृत्युपछि म कहाँ जान्छु भनिकन। But as my parents were forcing me, so I used to attend church. That church I never used to stop. फेरि पनि आमा बाबुले कर गर्नुभएको कारणले मन्दिरमा जान चाहिँ म छोड्दिनँ। So in 2004, God opened a door for me to go abroad and study for my further studies. अनि 2004 मा चाहिँ अझै प्रवासमा गइकन अगाडिको अध्ययनको लागि जाने अवसर मैले पाएँ। So I can say that is a God's perfect plan. अनि म यो भन्न सक्छु त्यो चाहिँ परमेश्वरको एकदमै पूर्ण योजना थियो। So when I was with everyone, when I had everything in my life, I never thought about God. अनि फेरि पनि जब सबै कुराहरू मेरा थिए मसँग भएका कुराहरू कहिले पनि परमेश्वरको सम्बन्धमा मैले सोचिनँ। So God took me to Germany in 2004. 2004 मा परमेश्वरले मलाई जर्मनीमा लैजानु भयो। So I went to Germany in 2004 and I was doing my business administration masters. अनि जर्मनीमा गइकन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनको मास्टर्स मैले त्यहाँ गरेँ। So my dad told me before I went to Germany that you should support yourself. अनि जर्मनीमा गइसकेपछि मेरो पिताले मलाई भन्नुभएको थियो त्यहाँ गइसकेपछि तिमी आफैले आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नु भनिकन। So he told me sending to the Germany is my job, but going there and studying and working hard and getting a job and you settle down, so I'm not going to support in the long term. यस प्रकारले जर्मनीमा पठाउनु चाहिँ मेरो काम हो तर त्यहाँ गइसकेपछि जति पनि गर्नुपर्ने काम कुराहरू छन् ती सबै कुरामा तिमी आफै निर्धारित हुनुपर्छ तिमी आफै नै जीविका गुजारा गर्नु भनेको उहाँले गर्नु। So I went to Germany and I was studying. I was without job for seven months. अनि जर्मनीमा गइसकेपछि 7 महिनासम्म चाहिँ बिना काममा भएँ। So there was no fellowship over there. त्यहाँ चाहिँ कुनै सङ्गति थिएन। Slowly started again the worldly friendship. फेरि सांसारिक मान्छेहरूसँग चाहिँ मेरो मित्रता हुँदै गयो। So totally immersed in the world. अनि सम्पूर्ण रीतिले संसारमा डुबेँ। So every weekend, whatever the worldly people will do, I used to do. Go to pubs and enjoy my life.
अनि संस्थाका मान्छेहरूले हप्ताको अन्तिममा के गर्छन् त्यही सबै कुराहरू मैले पनि गर्न थालेँ, पशुहरूमा पनि म जान थालेँ। So there was a time came like my money was running out. अनि यस्तो समय आयो जब मेरो पैसा सिद्धिँदै गयो। So I started thinking about further life. अनि त्यसपछि मैले चाहिँ आउँदो जीवनको विषय सोच्न थालेँ। I tried many jobs, but I couldn't find any job because I don't speak German language. अनि मैले कति कामहरू खोजेँ तर मैले काम पाउन सकिनँ किनभने म जर्मनी भाषा बोल्न सक्दिनँ थिएँ। So after many days, one of my friend he offered me a job, saying that there is a job. If you want to work, you can work. अनि केही दिनपछि मात्रै मेरो एकजना साथीले भन्नुभयो एउटा काम छ यदि तपाईँले गर्न चाहनुहुन्छ भने भनिकन। So I said, okay, I can work. अनि मैले भने हुन्छ ठिकै छ म गर्छु। So he said that there is a job where you have to go and work in a recycling company. अनि यस प्रकारले तपाईँ अब त्यहाँ एउटा काम छ त्यहाँ रिसाइक्लिङ कम्पनीमा गइकन तपाईँ त्यो काम गर्न So I'm सक्नुहुन्छ। sure that you know what is recycling company. All the cities garbage will come into one place, then there will be a segregation going to take place there. अनि तपाईँलाई थाहा छ रिसाइक्लिङको काम के हो भन्ने कुरा चाहिँ सबै जति पनि फोहोर मैला थैलाहरू हुन्छन् तिनीहरू एक ठाउँमा आउँछन् त्यसलाई लगेर फेरि यसलाई चाहिँ छान्नुपर्छ, Because I have to support, बटुल्नुपर्छ। because I have to support myself, so I have to do that job. And I went one day, first day of the job, I went to. I'm approaching that factory. अनि त्यस प्रकारले अब म आफ्नो जीविका त गुजार्नु छ त्यसले गर्दा म त्यो फ्याक्ट्रीमा गइकन मैले आफ्नो So काम चाहिँ सुरु गरेँ। almost a kilometer ahead, I could smell the filthy smell. अनि 1 किलोमिटर टाढाबाट नै त्यो दुर्गन्ध मैले थाहा गर्न सक्थेँ। So I was asking one of my friend, what is this smell? अनि मैले साथीलाई सोधेँ यो के को गन्ध हो? Because that friend he worked in that company before, so he said that this is a welcoming for you. अनि त्यो साथीले त्यहाँ चाहिँ काम गर्नुभएको कारणले उहाँलाई थाहा थियो यो चाहिँ तपाईँको निम्ति स्वागत हो भनिकन। This is where we are going to work now. यही ठाउँमा जहाँ तपाईँले काम गर्न जानु हुँदैछ। So as I approached that company, I almost vomited. अनि जब त्यो कम्पनीको नजिक पुग्दै थिएँ म त झन्नै बान्ता गरिसकेको थिएँ, उल्टी गरिसकेको थिएँ। Because of the terrible foul smell, it cannot be bearable. अनि यस्तो प्रकारको दुर्गन्ध जो मलाई सहनै गाह्रो परिरहेको थियो। So internally I was thinking, where did I come? अनि भित्रभित्र त म सोच्दै थिएँ म कहाँ आइपुगेँ भनिकन। God reminded that time that your heart is like that. अनि त्यति बेला पऱ्यो मलाई याद दिलाउनु भयो तिम्रो हृदय पनि यस्तै छ भनिकन। I have saved you with my gracious, I have saved you only because of the grace, मैले तिमीलाई मेरो अनुग्रह मैले तिमीलाई बचाएँ but you have backslidden. तर तिमी चाहिँ फर्केर गयौ। And this is what your heart looks like now. अब तिम्रो हृदय चाहिँ पनि यस्तै देखिन्छ। So even though your heart is like this, यद्यपि तिम्रो हृदय यस्तै भए तापनि I have chosen to be born in thy heart. तर पनि हृदयमा तिमी जन्मेको म चाहन्छु। When you accepted me, your heart was like that, so I came inside your heart. जब तिमीले मलाई ग्रहण गर्यौ त्यति बेला मलाई यस प्रकारले स्वीकार गर्यौ So र म once- तिम्रो हृदयमा आएँ। So once more, God reminded me my real situation. अनि एकपल्ट फेरि पनि परमेश्वरले मलाई आफ्नो वास्तविक अवस्थालाई सम्झना गराउनु So भयो। I confessed in the presence of God. फेरि पछिको विषयमा म आफ्नो भुलहरू मानिलिएँ। Then slowly started reading the word of God. अनि त्यसपछि बिस्तारै पछिको वचन पढ्न सुरु गरेँ। So as I was steadily reading the word of God, I spiritually became a little stronger. अनि जति प्रकारले स्थिर हुँदै वचन पढ्दै गएँ म भित्री रूपमा आत्मिक रूपमा पनि बलियो So हुँदै गएँ। it doesn't mean that all the things were vanished in one night. यसको मतलब यो होइन कि एकै रातमा सबै कुरा सफा भयो भन्ने कुरा होइन। So the transformation happened step by step. अनि क्रमशः रूपमा भइकन यसो परिवर्तन हुँदै गएँ। So when I started hating the worldly things, then God came near to me. अनि जति संसारको कुरालाई मैले घृणा गर्दै गएँ उति नै परमेश्वर मेरो नजिकमा आउँदै जानु भयो। I was not willing to go to the God, म परमेश्वरको जान चाहना गरेको थिइनँ but God was always willing to come and have fellowship with me. तर परमेश्वर सधैँ मसँग आइकन सङ्गति गर्न चाहनु। So that I realized in my life. त्यति बेला चाहिँ मैले आफ्नो जीवनमा त्यो So अनुभव in गरेँ। 2010 I got married. 2010 मा मैले विवाह गरेँ। So myself and my wife, we went to UK. At the time, after finishing my studies, I came to India and then got married in 2010. अनि यस प्रकार फेरि पनि म इन्डिया आइसकेपछि 2010 मा फेरि पनि
मेरो विवाह भयो र त्यसै हामी दुईजना युकेमा गएका थियौँ। So in 2012, my first daughter was born in UK. अनि 2012मा मेरो पहिलो छोरीको जन्म भयो। So wherever I go, God kept me and my family in among the presence of in the fellowship of the God's people. अनि जहीँ कहीँ गए तापनि परमप्रभुले मलाई आफ्ना लोकहरूको सङ्गतिमा मलाई राखिरहनु भयो। So I thank the Lord for this blessed provision He has given unto me and my family. मेरो परिवार र मेरो निम्ति परमेश्वरले गर्नुभएको सबै प्रबन्धको लागि म परमेश्वरलाई धन्यवाद So like that we have spiritually grown step by step. यस प्रकारले कदम कदम गरिकन म आत्मिक रूपमा बढ्दै गएँ। So in the UK also God was using me step by step. अनि युकेमा पनि प्रभुले मलाई कदम कदम गरिकन मलाई प्रयोगमा ल्याउनु In भयो। small little things I used to be helpful in the church. अनि सानो सानो कुरामा पनि मण्डलीमा मैले मद्दत गर्ने गर्थेँ। So God led us like that. परमेश्वरले यसरी मलाई दोहोऱ्याउनु भयो। So in 2012 we decided to come back to India. अनि 2012मा फेरि पनि हामी भारतमा नै फर्किआउने निर्णय गर्यौँ। So when we were praying, God gave a job in Qatar. अनि जब प्रार्थना गर्थ्यौँ परमेश्वरले कतारमा मलाई काम दिनुभयो। So as a family we came to Qatar. अनि परिवारसहित हामी यसरी कतारमा So आयौँ। when we came, I've been introduced to the church of to the church here, which is Philadelphia Church. अनि यहाँ चाहिँ फिलाडेल्फिया जुन मण्डली छ त्यहाँ चाहिँ मेरो परिचय भयो। So I've been introduced by the responsible brother. His name is Thomas. थोमस I think भन्ने you all may know. तपाईँले सबैले जान्नुहुन्छ र ब्रदर थोमसद्वारा म चाहिँ त्यहाँ परिचय गराइएको थियो। So ever since I was continuing in that fellowship until 2017. 2017सम्म त्यो मण्डलीमा रेगुलर सेवा गरिएको थिएँ। So in 2017 we went back to India. अनि 2017मा हामी भारतमा फर्किगयौँ। So by that time my second son was born in 2015. अनि 2015मा त्यो समयमा हाम्रो दोस्रो छोरा पनि जन्मेको थियो। So I was in the same company and I got an opportunity in Hyderabad, so I was working there. अनि त्यही कम्पनी थियो जुन अवसर चाहिँ मैले हैदराबादमा थियो त्यहाँ काम गर्ने अवसर पाएँ। So during that time my local God servant he used to send me to the churches around. अनि त्यो समयमा स्थानीय सेवकले मलाई त्यही पनि त्यहाँ वरिपरि भएका मण्डलीमा मलाई कामको लागि पठाउनु। Every now and then God kept me in the ministry. अनि यस प्रकारले प्रायः चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो सेवाकामा मलाई लगाइरहनु भयो। So he gave this blessed opportunity to serve him among his people. उहाँका जनहरूको बिचमा यो सेवा गर्ने अवसर उहाँले मलाई दिनुभयो। Then later in 2020 I've got an opportunity to go to Belgium in the same company. अनि 2020मा फेरि पनि बेल्जियममा त्यही कम्पनीमा जाने अवसर मैले पाएँ। So we went along with the family in 2019. My younger son was born. अनि यस प्रकारले सपरिवारको साथमा हामी गएका थियौँ अनि त्यसपछि सानो छोरा पनि जन्मेको So थियो। we were there for some time in Belgium, and again God opened the door here in Qatar in 2021. अनि यस प्रकारले फेरि पनि परमेश्वरले प्राप्त सुनिकन हाम्रो निम्ति यो ढोका खोलिदिनु भयो कतारमा 2021मा। So after we came, also we never thought about the church. We need the fellowship, so we have started going. We continued going to the church in Philadelphia. अनि यस प्रकारले फेरि पनि निरन्तर यस प्रकारले फिलाडेल्फियामा गइरहेका थियौँ। So we were continuing in Philadelphia until last year. अनि गत सालसम्म चाहिँ फिलाडेल्फियामा नै थियौँ। So because of the carnality, so we wanted, God allowed the situation so that as a family we moved out from the church. यस प्रकारले कति यस्तो अवस्थाहरू परि गए जस कारणले हामी फेरि पनि त्यहाँ मण्डलीबाट हामी निस्केर हिँड्नु पर्यो। So when we speak the truth, जब हामी सत्य बोल्छौँ people usually don't like, मानिसहरूले मन पराउँदैन। right? So as a children of God, we have to always speak the truth. तर परमेश्वरको जन भइकन हामी सधैँ सत्य बोल्नुपर्छ। And there is no doubt if we speak the truth, people will hate us. अनि यो शङ्का कदापि छैन कि जब सत्य बोल्नु छ भने मान्छेले अवश्य घृणा गर्छन्। So because of the various reasons and the carnality, God has spoken to us as a family clearly that that is not the right place, and we have come out. अनि यस प्रकारले एकदमै कति यस प्रकारले अशुभ कामहरू भएको कारणले या शारीरिकताको कारणले अब त्यो ठाउँमा रहिरहनु चाहिँ ठिक होइन भन्ने कुरा चाहिँ मैले थाहा पाएँ। So when we were asking जब हामीले सोध्दै थियौँ where we have to go, प्रभु हामी कहाँ जानु, God has shown us a blessed place and we are continuing over there. अनि प्रभुले हामीलाई एकदमै आशिषित ठाउँ देखाउनु भयो र त्यहाँ हामी But सेवा our गरेका छौँ। our hearts are always towards the Hebron fellowships across the world. अनि हामी हेब्रोन भएका साथ संसारभरि भएका प्रियजनहरूको साथमा हाम्रो
सङ्गतिप्रति हाम्रो सधैँ हृदय त्यहाँ छ। This time I would like to thank everyone, elders here in Doha Assembly for giving me this opportunity to share my testimony. म यस घडी चाहिँ द्वासिमले एल्डर्स ब्रदरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु जसले मलाई यहाँ यो जीवन गवाई बाँड्ने अवसर दिनुभयो। So this is my short testimony in brief. यो चाहिँ संक्षेपमा यो मेरो छोटो गवाई हो। So please pray for us. I have one daughter, she is in 9th standard, and son in 5th class, and the younger one is in 1st class. अनि मेरो छोरी छ 9 क्लासमा, अर्को छोरा चाहिँ 5 अनि यसको सानो छोरा पनि छ। So wherever God keeps us, pray that we may be faithful unto Him until our last breath. जहीकै राख्नुहुन्छ अन्तिम साससँग प्रभुले हामीलाई एकदम विश्वास राख्नु भएको होस् भनी प्रार्थना गरिदिनुहोस्। Let only His will be done in our lives. उहाँको इच्छा नै हाम्रो जीवनमा पुरा भएको होस्। So before we look into the God's word, त्यसको वचन हेर्नुभन्दा अगाडि I wanted all of you to turn to the book of Isaiah. अब सबैजनाले यसैको पुस्तकमा पढ्न गर्न चाहन्छु। So Isaiah chapter 41, यसैया 41 अध्याय verse from 10 to 13, we will read all together. यसै 41 अध्यायको 10 देखि 13 पद सबैजना मिलेर Alternatively, एकसाथ पढ्नेछौँ। we'll, पालो we'll read alternatively. पालो पढ्नेछौँ। Isaiah chapter 41. यसैया 41 अध्याय Brother will read verse 10 and we will read alternatively like that. अनि ब्रदरले 10 पढ्नुहुन्छ, हामी अर्को पद पढ्छौँ। यसरी पालो पालो गरिकन पढ्नेछौँ। नडराऊ किनकि म तिम्रो साथमा छु, जिल्ला नपरा किनभने म तिमीलाई परमेश्वर हुँ, म तिमीलाई बलियो पार्नेछु, म तिमीलाई सहायता गर्नेछु, मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले तिमीलाई सम्हाल्नेछु। Behold, all those who are incensed against you shall be ashamed and disgraced, they shall be ashamed, and those who strive with you shall perish. तिमीले तिनीहरूलाई खोज्नेछौ तर तिनीहरूलाई भेट्टाउने छैनौ, तिमीसित झगडा गर्ने ती मानिसहरूलाई, तिमीसित लडाइँ गर्ने मानिसहरू शून्य सारा व्यर्थका ठहर्नेछन्। May God bless this portion. यो भागमा परमेश्वरले आशीष दिनुभएको होस्। So we won't be looking all these 4 verses, यी सबै 4 पदहरू त हामी सबै हेर्दैनौँ होला, but to be in brief, these 4 verses speaks about the salvation of God. तर यो 4वटा पदहरूले परमेश्वरको मुक्तिको विषयमा बोल्दछ। So here God is speaking to us, telling us to not to fear. यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्नु चाहिँ हामीले चाहिँ नडराउनु भन्ने कुरा चाहिँ भन्नुभएको In verse 10, fear not, 10 भन्छ नडराउ, because God knows that we are fearful persons. किनकि परमेश्वरलाई थाहा छ हामी चाहिँ एकदमै डराउने मानिसहरू हौँ। For simple things we will be in fear. सानो एकदम साधारण कुरामा पनि हामी डराइहाल्छौँ। So that is the reason God is telling us to fear not. यही कारण हो परमेश्वरले भन्नुहुन्छ नडराउ भन्ने। I think when this year promise also, I think it is Isaiah chapter 41 verse 13, the third promise. अनि तेस्रो प्रतिज्ञा पनि यही नै छ, यसै 41 को 13 पद। When I was asking God shown me this verse to speak on this. अनि जब परमेश्वरले यो पद देखाउनु भयो अनि मलाई यस विषयमा बोल्नको लागि अगुवाई गर्नुभयो। So this, if we look into these 4 verses, God is commanding. There is a commandment and also a promise. अनि परमेश्वरले यहाँ आज्ञा दिएको कुराहरू छ, आज्ञा दिनुभएको छ, तर त्यहाँ प्रतिज्ञा पनि छ। What is that commandment? त्यो आज्ञा चाहिँ के हो? So commandment is not to fear. आज्ञा चाहिँ हो नडराउ। So we have to follow the commandment of God. त्यसकारण परमेश्वरको यो आज्ञालाई हामीले पछ्याउनु पर्छ। So when we obey to the God's commandment, जब परमेश्वरको आज्ञालाई हामीले शिरपर गर्छौँ, so whatever God promised, the promises are going to be passed. अनि जति प्रतिज्ञा जति छ परमेश्वरले गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ पुरा हुनेछ। So God is going to fulfill those promises. परमेश्वरले त्यो प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहुनेछ। So there are many promises we can see in these verses. अनि यही पदहरूमा हामी धेरै प्रतिज्ञाहरू पाउँछौँ। But the prerequisite of this is to obey His commandment, to not to fear. तर यसभन्दा अघि मानिलिनुपर्ने कुरा चाहिँ हो उहाँको आज्ञालाई पालन गर्नु, नडराउ भन्ने कुरालाई। So this Isaiah chapter 41, Isaiah was writing here. त्यसकारण यो 41 अध्यायमा इसायाले यस प्रकार लेखेका छन्। So keeping, he is intended for both
segments. अनि यी दुईटै तत्त्वलाई चाहिँ मानिनुपर्ने कुरालाई चाहिँ यहाँ बताइरहेको छ। So he was speaking for the conviction of the idolaters in Babylon. अनि बबेलोनमा भएको त्यो मूर्ति पूजकहरूको विषयमा यहाँ चाहिँ भनिरहेको छ। And also he is speaking about the consolation of God's faithfulness. अनि यहाँ चाहिँ परमेश्वरको विश्वासयोग्यताको निम्ति उहाँले सान्त्वनाको कुरा पनि गर्नुभएको छ Towards his people. उहाँका मानिसहरूप्रति। So Isaiah was very clear. यो यसै चाहिँ स्पष्ट थियो। So he was speaking for the conviction of the idolaters. अनि यो मूर्ति पूजकको विषयमा। And there was also a few people who are maintaining the integrity of God's precepts. So that keeping that in mind, he was speaking for their consolation. अनि ती परमेश्वरका जनहरू जसले परमेश्वरको आदेशहरूलाई मानिलिएका थिए उनीहरूको विषयमा पनि सान्त्वनाको लागि भनिरहेका छन्। So this chapter is both for admonition and encouragement. त्यसकारणले यो अध्याय दुईटै चाहिँ एकदमै एक प्रकारले गाली जस्तो पनि सल्लाह सुझाव जस्तो पनि अनि उत्साह प्रेरणा पनि छ। So he is admonishing to be away from the idolatry. त्यसकारण यो सुझाव चाहिँ त्यो मूर्ति पूजादेखि भाग्नु हो। And he is also encouraging God's people to stay strong, not to fear. तर परमेश्वरको जनहरूलाई चाहिँ एकदम स्थिर भइकन नडराउनको लागि बलियो हुनको लागि। So if I ask you what is the meaning of fear? त्यसकारणले डरको सम्बन्धमा यदि तपाईँलाई मैले सोधेँ भने यसको अर्थ चाहिँ के हो? What is fear? डर चाहिँ के हो? It's a natural consequences of sin. यो चाहिँ पापको चाहिँ एउटा प्राकृतिक अवस्था हो। So if I say it's an unpleasant emotion caused by the threat or danger. त्यसकारणले खतरा या डरको कारणले आउने कारक तत्त्व हो। Or maybe a pain or harm. जसकाले पीडा या एउटा चोट हो। So it's an emotion when we think about anything which is going to harm us, then we'll be panicking. We'll be in fear. त्यो एउटा आवेग हो जब कुनै कुरोले हामीलाई हानि गर्नु गइरहेको छ भने हामी चाहिँ आत्तिन्छौँ अनि डराउँछौँ। So as the children of God, God is not expecting that from us. परमेश्वरका जनहरू भइकन हामीमा चाहिँ यस्तो कुराहरूको हामी आशा गर्दैनौँ। So that is why he is saying fear not. त्यसकारणले उहाँले भन्नुहुन्छ So there are two meanings for the fear, F-E-A-R. त्यसकारणले FEAR फियरको चाहिँ दुईवटा अर्थ छ। So one meaning of fear is forget everything and run. एउटा अर्थ हो सबै कुरोलाई बिर्स र अनि भाग। So when we see a danger or when we see any panic situation in our lives, हाम्रो जीवनमा कुनै त्यस प्रकारको खतराहरू आइपर्छ, people they forget everything and they will run. मान्छेले सबै कुरा बिर्सेर अनि दौडिन्छन्। So we all know what has happened recently in Doha, Qatar. अनि तपाईँलाई थाहा छ हालसालै दोहा कतारमा के भयो When there was a missile attacks, people were running here and there. जब मिसाइल एट्याक भयो मानिसहरू यता उता दौडिरहेका थिए। But God is not expecting that from the believer's life. तर विश्वासीहरूको जीवनबाट परमेश्वरले यस्तो प्रकारको अवस्थाहरू चाहिँ आशा गर्नुहुन्न। So we can see one person, he was running when the sin came into the life. जब यो पाप उसको जीवनमा आयो एउटा मान्छे भागिरहेको हामी यहाँ देख्छौँ। So we have many fears in our lives. हाम्रो जीवनमा धेरै प्रकारको डरहरू हुन्छन्। Some people maybe they are having the fear of financial difficulties. कतिलाई चाहिँ आर्थिक समस्याको डर हुन्छ। For some maybe fear of exams. कतिलाई चाहिँ अब जाँचको डर होला। For some people maybe the fear of loss of job. कतिलाई चाहिँ काम गुमाउने जागिर गुमाउनेको डर होला। Or maybe for some people there is a fear of maybe the children maybe they are going to get married or not. कतिजना चाहिँ मेरो बिहा होला कि नहोला भन्ने डर पनि होला। Maybe the fear of health issues. कतिको स्वास्थ्य समस्याको डर पनि होला। So as a human beings, as the children of God, we will be having many fears in our lives. एउटा परमेश्वरका जनहरू भइकन पनि कति मानव जाति भएकाले कति यस्ता प्रकारको डरहरू हाम्रो जीवनमा हुन्छन्। But God is reminding us not to fear. तर परमेश्वरले हामीलाई सम्झना गराउनुहुन्छ नडराउनको लागि। So this is a commandment of God. यो चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा हो। It is very hard to obey this commandment. अनि यो आज्ञालाई सिरुपल गर्नु धेरै कठोर छ। Because the world is, the situations where we are living is in the situation of fear. किनकि संसारको यस्तो अवस्थामा हामी छौँ जहाँ डरै डर छ। So we will see one person who was running. एकजना व्यक्ति देख्छ जो चाहिँ भागिरहेको छ। Genesis chapter 3. उत्पत्तिको पुस्तक 3 अध्याय। Genesis chapter 3. उत्पत्ति 3 अध्याय। Verse 10 please. 10 पद। So he said, I heard your voice in the garden and I was afraid
because I was naked and I hid myself. अनि तिनले भने बगैँचामा मैले तपाईँको आवाज सुने र म डराएँ किनकि म नाङ्गो छु यसरी म लुकेँ। So here Adam was afraid. त्यस कारण यहाँ आदम चाहिँ डराएको थियो। He said when he heard the voice of God, जब परमेश्वरको आवाज उनले सुने he said I was afraid. म चाहिँ डराएँ। Why he was afraid? किन ऊ डरायो? Because we know all the story. किनकि हामीलाई सबैलाई थाहा छ त्यो कथा। God instructed not to eat the fruit, किनकि परमेश्वरले जुन फल नखानु भन्नुभएको but they थियो they disobeyed the word of God. तर परमेश्वरको आज्ञालाई वचनलाई So this अनाज्ञाकारी disobedience, गरे। this disobedience came जब यो अनाज्ञाकारिता आयो because of the unbelief. किनकि अविश्वासको कारणले। So this unbelief was planted by the adversary serpent. यो चाहिँ यो अविश्वास चाहिँ सहित यो सर्पले चाहिँ हालिदिएको थियो। In the same chapter, verse 1, we will see. यही अध्यायको 1 पदमा हामी देख्छौँ। The serpent was saying, "Has God indeed said, you shall not eat of every tree of the garden?" Last portion. अनि अन्तिम भागमा तिमीहरूले बगैँचा कुनै पनि रुखबाट नखानु भने के परमेश्वरले साँच्चै नै भन्नुभएको हो। So the work of the Satan, the work of the adversary is to plant unbelief within us. त्यसकारण यो विरोधी यो शैतानको काम चाहिँ हामीमा चाहिँ अविश्वास हालिदिनु हो। So when there is a unbelief in the believer's life, त्यसकारणले हाम्रो विश्वासको जीवनमा पनि कति अविश्वास हुन्छ। so it leads to the disobedience. यसले जब त्यो अविश्वास हुन्छ यसले चाहिँ अनाज्ञाकारीतिर दोहोऱ्याउँछ। God told, but they didn't believe that God's word and they disobeyed the word of God. परमेश्वरले भन्नुभयो तर उनीहरूले विश्वास गरेनन् र अनि अनाज्ञाकारी बने परमेश्वरको वचनप्रति। So they have eaten the fruit अनि तिनीहरूले त्यो फल खाए and they were running. अनि उनीहरू भाग्दैछन्। In verse 8 we'll see that. अनि हामी त्यो पदमा हामी देख्छौँ। Adam and his wife hid themselves from the presence of God among the trees of the garden. अनि यो आदम र हवा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिदेखि भागेले रुखहरू मुनि उनीहरू लुके। They hid themselves. They wanted to go away from the presence of God. उनीहरू आफैलाई लुकाए परमेश्वरको उपस्थितिदेखि उनीहरू टाढा जान चाहन्थे। We don't know, probably when God came and asked, maybe if they have confessed, we don't know what would have happened. अनि त परमेश्वरले आइकन सोधेको उनीहरू के हुन्थ्यो होला। But they were coming up with so many excuses. अनि धेरै बहानाहरू उनीहरूले गर्छन्। So we know the rest of the story, what has happened. अनि त्यसपछि हामीलाई थाहा छ So here I wanted to emphasize on a point when fear came, they were running away. अनि एउटा कुरामा चाहिँ म चाहिँ खास जोड दिन चाहन्छु जब डर आयो उनीहरू भागे। So because of the natural consequence of sin, they were afraid and they were going away from the presence of God. यो पापको स्वभावको कारणले उनीहरू चाहिँ एकदम डराए र परमेश्वरको उपस्थितिको उनीहरू If you भागे। think about the small children, the newborn babies also, less than 1 year, त्यो सानो नानीहरू पनि जो 1 वर्षभन्दा साना छन् no one should tell them that to fear. उनीहरूलाई डराउनु पर्दैन भन्नु कसैले भन्नु पर्दैन। If a big sound or if something sudden things happens in front of them, they'll get afraid. अनि जब ठुलो आवाज हुन्छ या केही यस्तो भयो भने त्यो सानो नानी पनि डराउँछ। So those are the natural consequences of sin. We are born in sin. त्यसकारणले त्यो चाहिँ यो चाहिँ पापमै जन्मेको भएको कारणले यो प्राकृतिक यो स्वभाव हो। But as a children of God, as redeemed children of God with His precious blood, प्रभु क्रिस्टको बहुमूल्य रगतको द्वारा हामी किनिएका छोराछोरीहरू so भएका there should not be any fear within our lives. हाम्रो जीवनमा हामी डराउनु पर्दैन। That is the reason God was giving this commandment, fear not. त्यसकारणले परमेश्वरले यो आज्ञा दिनुभएको थियो नडराउनु भनिकन। So we'll focus on verse 13, chapter 41, verse 13. 41 को 13 पदमा हामी यसमा ध्यान दिन्छौँ। So this verse was saying, "For I, the Lord your God, will hold your right hand." यसो भन्दै तिम्रो दाहिने हात मार्नु भएको छ नडराऊ म तिमीलाई सहायता गर्नेछु। So God is giving this promise that I will be there with you. परमेश्वरले यो प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ म त्यहाँ तिम्रो साथमा हुनेछु। I, the Lord, म परमप्रभु परमेश्वर हुँ। I am the one who redeemed you. I will be with you. म परमप्रभु हुँ जसले तिमीलाई छुटकारा दिएको हुँ। So when we this fear, the word fear in the Bible, it says some people say that it's almost near about 170 times it is written in the Bible. अनि बाइबलमा कति भन्छन् 170 पटक यो नडराऊ भन्ने लेखिएको छ भने। And in some translations it's almost 500 times. कति यो अनुवादमा चाहिँ 500 जति पनि लेखिएको छ। Fear not or do not be afraid, like that. नडराउनु या
नडराऊ भन्ने कुरा। So God knows that we are fearful people, अनि परमेश्वरलाई थाहा छ हामी एकदम डराउने मानिसहरू हौँ। and when we are afraid, जब हामी डराउँछौँ we will look for help. हामी सहायता खोज्छौँ। Here it says in verse 10, be not dismayed, अनि यहाँ 10 पद भन्छ जिल्ला नपर, for I am your God. किनभने म तिम्रो परमेश्वर हुँ। So dismayal means forgetting the power of God, or maybe forgetting the capability of God. यो जिल्ला पर्नुको मतलब एकदमै परमेश्वरको शक्ति या क्षमतालाई चाहिँ नदेख्नु हो। So when we expect something great from any person, if it didn't come to pass, we will be disappointed. न जब कुनै ठुलो व्यक्तिबाट कुनै यस्तो प्रकारको जो पाउनुपर्ने कुरा त्यो भएन भने हामी चाहिँ एकदमै निराश हुन्छौँ। So when we fear, then we will be dismayed. त्यस कारणले जब हामी डराउँछौँ त्यति बेला हामी जिल्ला पर्छौँ। We will lose the confidence on our God. हाम्रा परमेश्वरमा हाम्रो त्यो भरोसा चाहिँ गुमाउँछौँ। So knowing all this, यी सबै कुरा देखेको so he was saying, I am, fear not, for I am with you. यी सबै कुरा देखेर उहाँले भन्नुहुन्छ So म तिम्रो साथमा छु। in this fragment we can see, I am with you, I am your God, I will strengthen you, I will help you, I will uphold you. त्यस कारण यहाँ हामी देख्छौँ म तिम्रो साथमा छु, म तिमीलाई सहायता गर्नेछु, म तिम्रो परमेश्वर हुँ, म तिमीलाई उठाउने छु। So he personally saying that I will be with you. उहाँले व्यक्तिगत रूपमै भन्नुभएको छ म तिम्रो साथमा हुनेछु भनिकन। So in verse 13 if you see, for I the Lord your God यहाँ दिएर भन्छ म प्रभु तिम्रो परमेश्वर हुँ, will hold your right hand. म तिम्रो दाहिने हातको समात्ने छु। So this speaks about the God's personal presence and support. यो चाहिँ परमेश्वरको आफ्नो व्यक्तिगत सहायता र उपस्थिति हो। So he's saying that no one will come, but I will be coming. I am the personal help to you. यहाँ कोही पनि भएन भने पनि म व्यक्तिगत रूपमा म तिम्रो साथमा हुनेछु, म सहायता गर्नेछु। So this is the first thing. God's personal presence and support is with us. त्यस कारणले यो परमेश्वरको व्यक्तिगत रूपमै हाम्रो निम्ति सहायता, हाम्रो साथ र उहाँको उपस्थिति हाम्रो निम्ति छ। So holding your right hand, he said, I will hold your right hand. तपाईँ तिम्रो दाहिने हात पक्र्नेछु भन्नुभएको छ। When God will hold our right hand, जब उहाँले हाम्रो दाहिने हात पक्र्नुहुन्छ, when we are about to slip or trip, जब हामी चिप्लेर लुट्न खोज्छौँ, see he will hold tightly. उहाँले बलियो गरी समात्नु So his हुनेछ। grip is so tight. उहाँको यति बलियो पक्राइ हुनेछ। So he won't allow us to go away from his presence. उहाँको उपस्थितिदेखि हामीलाई हाम्रो टाढ जान दिनुहुने छैन। So in Hebrew, the word hold means azar. हिब्रूमा चाहिँ A-Z-A-Q. अजार भनिकन हिब्रूमा भनिएको छ। So that means that he will hold us fast. He will hold यसको us मतलब उहाँ tightly. चाहिँ एकदमै बलियो गरी समात्नु हुनेछ। And also we can see in this verse God's assurance against fear. यहाँ चाहिँ यो डरप्रति चाहिँ परमेश्वरको एकदमै हाम्रो सुनिश्चितता हो। So saying to you, fear not. त्यस कारणले उहाँले निश्चयताको साथ भन्नुहुन्छ नडराऊ। In verse 13 it says, saying to you, I am the one. In other translations it says, I am the one, fear not. 13 अर्को अनुवादमा यो भन्छ म नै हुँ नडराऊ। So God is assuring. त्यस कारण उहाँले निश्चयता दिनुभएको So छ। God's assurance is with us against our fears. त्यस कारण हाम्रो डरको विरुद्धमा परमेश्वरको निश्चयता हामीप्रति छ। So this is our God. यो चाहिँ उहाँ चाहिँ हाम्रो परमेश्वर So हुनुहुन्छ। we look at a small example in the New Testament. नयाँ नियममा पनि एउटा उदाहरण हामी देख्छौँ। Matthew chapter 14. मत्तीको पुस्तक 14 अध्यायमा। Matthew chapter 14, मत्ती 14 अध्याय verse 26 to 32. 26 देखि 32 पदसम्म। Can anyone read, please? कसैले पढिदिन सक्नुहुन्छ? अनि जब चेलाहरूले उहाँलाई समुद्रमाथि हिँडिरहनु भएको देखे तब तिनीहरू यो त भूत हो भन्दै आत्तिए र तिनीहरू डरले चिच्याए। तर तुरुन्तै यसो यसो भन्दै तिनीहरूसँग बोल्नुभयो, साहस गर, म हुँ, नडराओ। अनि पत्रुसले उहाँलाई जवाफ दिएर भने, प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ भने मलाई पानीमाथि माथि तपाईँ कहाँ आउने आज्ञा दिनुहोस्। अनि उहाँले भन्नुभयो, आऊ। अनि ढुङ्गाबाट उत्रेर पत्रुस यसु कहाँ जानलाई पानीमाथि हिँडे। So God here, we can see our God's personal presence and the support during the hard time. अनि यो कठिन समयमा परमेश्वरको आफ्नो व्यक्तिगत उपस्थिति सहायता यहाँ हामी देख्दछौँ। So in verse 22 it says, immediately Jesus made his disciples get into the boat. अनि यहाँ 22 पदमा भनेको छ तुरुन्तै उहाँ चाहिँ त्यो बोटमा चेलाको साथमा हुनुभयो। So they have to go to the other side of the shore. त्यो किनारबाट अर्को किनारमा उनीहरूलाई जानु थियो। So God himself
made his disciples to get into the boat. अनि उहाँले चाहिँ त्यो चेलाहरूलाई त्यो डुङ्गामा आउन दिनुभयो। So we have to think, if God himself allowed them to get into the boat, why this situation would have arisen. जब परमप्रभु आफैले नै उनीहरूलाई त्यो डुङ्गामा आउन दिनुभयो भने फेरि यो परिस्थिति किन फेरि खडा भयो त? So God sometimes he allows these situations to make us stronger. त्यस कारणले कहिलेकाहीँ परमेश्वरले यस्तो प्रकारको अवसर आउन दिनुहुन्छ हामीलाई बलियो बनाउनको लागि। So if probably these disciples would have thought about this when God himself, when Jesus himself allowed them to get into the boat during this time, probably they wouldn't have feared about the situation. अनि कतिपल्ट प्रभु आफूले नै त्यो अवस्थालाई आउन दिनु, उहाँले यो भएर जान दिनु भने कतिपल्ट यस प्रकारले उनीहरूले यो डरको विषयमा उनीहरू एकदमै सोचेका थिए होला। So the disciples who were very close with him, ती चेलाहरू जो उहाँको नजिकमा थिए, they walk every day with Jesus Christ. जो कि अब प्रभु सँगसँगै हिँडिरहेका थिए, They saw the miracles of Lord Jesus Christ. क्रिस्टको अचम्मको कामहरूलाई देखिरहेका थिए। So they were sailing in the sea. अनि त्यो समुद्रमा पानीमा खेलिरहेका थिए। Almost 3 to 4 miles they went inside the sea. अनि समुद्रको त्यो 3-4 माइल भित्र गइसकेका थिए। And suddenly there is a storm. अनि अचानक त्यहाँ चाहिँ तुफान छ, आँधी छ। So in our life journey also, when we start, it will be very quiet and very calm. हाम्रो जीवनमा पनि सुरुमा त कति एकदमै शान्त र चुपचाप हुन्छ होला हाम्रो But जीवन। when we spiritually getting closer to God, when we spiritually getting stronger, the intensity of the troubles become more. तर जति परमेश्वरको नजिकमा नजिकै जान्छौँ, आत्मिक जीवनमा बढ्दै जान्छौँ, हाम्रो जीवनमा कति समस्याहरू एकदमै कठिन हुँदै जान्छ। So they were in the middle of the sea. उनी चाहिँ समुद्रको बिचमा छन्। So they were in the middle of the sea, and the boat was in verse 24 it says it was tossed by the waves. अनि समुद्रको छालहरूले एकदमै उत्याइदै थियो भनेको भन्छ यो डुङ्गा चाहिँ। So maybe in our lives also there are so many things which are making our life to get tossed. अनि हाम्रो जीवनमा पनि कति हाम्रो जीवनमा यस्ता उछाल पछाल कति भइरहेको छ होला। But that doesn't mean that God is not concerned about our troubles. तर यसको अर्थ यो हुँदैन कि हाम्रो समस्या चाहिँ हाम्रो प्रभुले ध्यान दिनुभएको छैन। God is very much concerned about our situations. हाम्रो परिस्थिति विषयमा उहाँलाई सबै कुरा थाहा छ। So he was praying lonely on the mountain top. अनि त्यो पहाडको चेरमा एक्लै प्रार्थना गर्नुभएको थियो। No one told to Lord Jesus Christ because he is the sovereign God. कसैले भन्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ सार्वभौम परमेश्वर हुनुहुन्छ। He never sleeps, he never slumbers. उहाँ कहिले पनि उग्नुहुन्न, कहिले सुत्नुहुन्न। So he realized that the children, that his disciples were in trouble at that time. अनि त्यो समय पनि उहाँलाई थाहा थियो कि चेलाहरू चाहिँ एकदमै त्यहाँ चाहिँ कठिन अवस्थामा छन्। So in the 4th hour, early in the morning, 4 o'clock, he started walking on the sea. अनि 4 बजे बिहान उहाँ चाहिँ पानीमा हिँड्न सुरु गर्नुभयो। He could have directly come and appeared in the boat, and maybe he could have done the miracle stopping the storm. अनि एकैचोटि ढुङ्गामा आइकन त्यो आँधी तुफानलाई रोकेर उहाँले अचम्म काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो। But he didn't do that. तर उहाँले त्यसो गर्नु भएन। He wanted his miraculous work to be visible. अनि त्यो अचम्मको काम चाहिँ एकदमै पुरै देखिने गरी उहाँले गर्न चाहनुहुन्थ्यो। He was slowly walking on the sea. अनि बिस्तारै पानीमा हिँडिरहनु भएको थियो। Many of us might be thinking, how would it be possible? अनि कतिजनालाई हामीले यो पनि सोच्न सक्छौँ यो कसरी सम्भव छ। But it is possible with God. तर परमेश्वरको निम्ति यो सम्भव छ। With God, everything can be possible. परमेश्वरको निम्ति सब कुरा सम्भव छन्। So when we look into Psalm 73, जब भजनसँग 73 अध्यायमा हामी Psalm हेर्छौँ 73:23, 73 को 23 पदमा भजनसँग 73 को 23 पद। Nevertheless, I am continually with you. You hold me by my right hand. तैपनि म निरन्तर तपाईसँग छु, तपाईले मेरो दाहिने हात समात्नु भएको छ। So he was ready to hold Peter's hand here when he was sinking. जब उनी डुब्दै थिए पत्रुस उहाँको हात पक्रिन प्रभु तयार हुनुहुन्थ्यो। So the first and foremost thing is, when God appeared to them, there was a fear within them. त्यसकारण जब प्रभु उनीहरूसँग चाहिँ देखा पर्नुभयो उनीहरूमा एकदमै डर थियो।
The people who are very close with him, walking with him, ती मानिसहरू जो उहाँकै साथमा हिँडे नजिकमा थिए they couldn't able to realize that it is the Lord Jesus Christ. उनीहरूले यो पनि जान्न बुझ्न सकेनन् कि यो त प्रभु हुनुहुन्छ भने Many a times we also do the same thing. कति पटक हामीले पनि हाम्रो यही कुरा हामीले हाम्रो जीवनमा पनि गर्छौँ We experience the wonderful works of God in our lives, हाम्रो जीवनमा पनि अचम्मक कामहरू हामी अनुभव गरेका हुन्छौँ but when our lifeboat tossed with various trials and temptations and various troubles in our lives, तर हाम्रो जीवनको डुङ्गा जब उछाल पछाल हुन्छ so we will be afraid and we will lose that. We will have unbelief within us. अनि हामी पनि त्यो प्रकारको अविश्वास हुन्छ र हामी पनि हराउँछौँ So we will forget that we are kept by our Lord Jesus Christ into the boat. अनि हामी बिर्सिन्छौँ कि प्रभुले नै त्यो डुङ्गामा बस्नु भन्नुभएको हो So when we भनेर forget, when this unbelief comes, there will be fear coming in. त्यस कारणले जब अविश्वास आउँछ अनि यो डर पनि भित्र बसेर In आउँछ 26 it says, and when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is ghost," and they cried out for fear. अनि यस प्रकारले 26 पदमा भनिएको छ र चेलाहरूले उहाँलाई देखे अनि उनीहरू त एकदमै यो त भूत हो भनिकन डरायो भनिकन लेखिएको छ So those days everyone used to believe this evil spirits also, ती दिनहरूमा पनि यो दुष्ट आत्मालाई उनीहरूले विश्वास गर्थे except the Sadducees. केवल सदस्यहरू So बाहेक they were thinking that it is something ghost coming towards them. अनि उनीहरूको नजिक चाहिँ भूत आउँदैछ भनेको उनीहरूले सोचे So they forgot the sovereignty of God. प्रभुको यो प्रभुत्वलाई उनीहरूले बिर्से But when Lord Jesus Christ saw their situation, र प्रभुले यी सबै अवस्थालाई देख्नु भयो he spoke to them saying that be of good cheer. उहाँले भन्नुभयो उनीहरूसँग बोल्नु भयो एकदम शान्ति होस् In verse 27 it says, be of 27 good मा cheer. भनेको छ Be of तपाईँलाई शान्ति होस् be of good cheer means take courage. त्यसको मतलब एकदमै उत्साह लिनु Sometimes we lose courage because of our fear. त्यो हाम्रो डरको कारणले हाम्रो हिम्मत हार्छौँ कहिले काहीँ But God is reminding us not to lose courage. त्यस कारणले हिम्मत नहार्नुको लागि प्रभुले हामीलाई भनिरहनु भएको छ And he was reminding again, it is me, it is I. Do not be afraid, be of good cheer. त्यस कारणले उहाँले भन्यो यो म हुँ तिमीहरूले एकदमै साहस गर नडराऊ So भनेको God reminding his disciples, when I am here, you don't need to worry about anything. त्यस कारण उहाँले यो सम्झना दिलाउँदै हुनुहुन्छ कि जब म यहाँ छु तिमीहरू त डराउनु पर्दैन So here when Peter got that faith, then Peter answered him in verse 28. 28 पदमा यहाँ पत्रुसको आफ्नो विश्वास बढ्यो अनि यस प्रकारले उनले भन्छ He believed and he said that, Lord, if it is you, command to come to you on the water. अनि यदि तपाईँ नै हुनुहुन्छ भने मलाई आज्ञा दिनुहोस् म पानीमा हिँड्न सकूँ So he was willing to come to the Lord Jesus Christ. अनि उनी चाहिँ प्रभु ख्रीष्टको नजिक आउन चाहन्थे So when God encourages us not to be afraid, then we have to cultivate that faith within us to come to Jesus. त्यस कारणले जब प्रभुले यो उत्साह दिनुहुन्छ साहस दिनुहुन्छ हामी पनि यो विश्वासलाई चाहिँ हामीले एकदमै बढाउँदै जानुपर्छ So here Peter took a bold decision to come out of the boat. अनि यो पत्रुसले पनि एउटा साहसी निर्णय गरे ढुङ्गाबाट बाहिर निस्किनको लागि Now his focus was not on the tempest waves and storm. त्यस प्रकारले एकदमै त्यो प्रकारको आँधी तुफानप्रति उनको ध्यान थिएन So his focus was on Lord Jesus Christ. उनको ध्यान चाहिँ प्रभु ख्रीष्टमा थियो So he wanted to come to Lord Jesus Christ. अनि चाहिँ प्रभु ख्रीष्टकोमा आउन चाहन्थे And he started initially walking on the water just like Jesus has walked. जसरी प्रभु ख्रीष्ट हिँड्नु भएको छ पानीमा त्यसरी उनी पनि हिँड्न So चाहन्थे when his eyes was focused on Lord Jesus Christ, he could able to walk. यस प्रकार जब ख्रीष्टमा उनको नजर थियो तब ऊ पनि हिँड्न सकेको थियो But all of a sudden he started sinking. तर तुरुन्तै उनी त डुबिहाले When he started sinking, जब उनी डुब्न थाले can you read verse 30 please? 30 पदमा हामी पढ्न सक्छौँ Yeah. तर तेज बतास देखेर तिनी डराएर डुब्न लाग्दै गर्दा तिनी यसो भन्दै चिच्याए हे प्रभु मलाई बचाउनुहोस् When he started looking at the wind and the boisterous situations, then he started to sink. यस प्रकार त्यो तेज बतास देखेपछि उनी एकदमै डुब्न थाले So until then he was okay, he was walking. त्यति बेलासम्म त ऊ हिँडिरहेको थियो But when he focused on the wind and the boisterous situation, then he started sinking. जब त्यो तेज बतासहरू आँधीहरू देख्यो तब ऊ चाहिँ डुब्न थाल्यो Many a times in our lives, when we are focused, when the faith was developed within us, but in spite of the troubles,
तर हाम्रो जीवनमा कतिपटक त्यो समस्याको बावजुद पनि हामीमा जब त्यो पक्कको विश्वासको बढोत्तरी हुन्छ, But if the trouble was long time, when the trouble lasts for long, तर समस्या जब एकदम लम्बिँदै जान्छ we sometimes lose our focus. अनि हाम्रो ध्यान पनि एकदमै गुमाउँछौँ, Then we look at the situations around us. अनि हाम्रो वरिपरि भएको अवस्थालाई हामी देख्छौँ, Then we will start sink. त्यसपछि हामी डुब्न थाल्छौँ। Then this is what the same thing happened in Peter's life. यही कुरा यो पत्रुसको जीवनमा He was started sinking. ऊ पनि डुब्न थालेको But छ। it doesn't mean that he forgot Lord Jesus Christ. यसको मतलब यो होइन कि उसले प्रभुलाई भुल्यो, He immediately cried out saying, Lord, save me. तुरुन्तै उसले चिच्याएर भने प्रभु मलाई बचाउनुहोस्। So when our faith becomes weaker, जब हाम्रो विश्वास कमजोर बन्छ, our prayers should be very strong. हाम्रो प्रार्थना चाहिँ बलियो हुनुपर्छ। So when our prayers are strong, जब हाम्रो प्रार्थना बलियो हुन्छ, then God will bring us, cultivate the faith within us more stronger. अनि हाम्रो भित्रमा नै प्रभुले हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ बलियो गरी बढाउँदै So लैजान्छ। when he committed his helpless situation, God could able to hold him and lift him up. जब असहाय अवस्थालाई जब उनले देखे तब प्रभुलाई भन्यो, प्रभुले सहायता गर्नुभयो। In verse 31 it says, and immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, O you of little faith, why did you doubt? अनि 31 पदमा भनेको छ, अनि तुरुन्तै यीशुले हात बढाएर तिनलाई पक्नु भएर तिनलाई भन्नुभयो, हे अल्प विश्वासी तिमी किन शङ्का गर्यौ? So God stretched out his hand to help him. प्रभुले आफ्नो हात बढाउनु भयो सहायता गर्नको लागि। So we have an assurance of God's hand always to help us. त्यस कारणले हामीमा यो निश्चयता छ परमेश्वरको हात हामीलाई सहायता गर्नको लागि सधैँ गरिरहन्छ। That is why we should not be afraid of any situation in our lives. त्यस कारण हाम्रो जीवनमा कुनै पनि प्रकारको अवस्थामा हामी डराउनु पर्दैन। Even though there is situations of fearfulness, but we have to cultivate that faith on our Lord Jesus Christ. तर त्यस्तो प्रकारको अवस्थाहरू भए तापनि हाम्रो हृदयमा त्यो प्रकारको विश्वासलाई हामीले एकदम हृदयमा बढाउँदै जानुपर्छ। So here God's personal presence and support was there towards his disciples. उहाँका चेलाहरूप्रति प्रभुको पनि आफ्नो व्यक्तिगत सहायता र उपस्थिति त्यहाँनिर थियो। And his assurance also against the fear. अनि उहाँको निश्चयता पनि डरको विरुद्धमा थियो। And one final thing we will see, अनि अन्तिम कुरा हामी हेर्छौँ, that God's commitment to help them. अनि परमेश्वरको सहायता गर्नको निम्ति उहाँको In Isaiah chapter 41 verse 13, last line it says, I will help you. 41 का 13 पदको अन्तिम भागमा यो भनेको छ, म तिमीलाई सहायता गर्नेछु। I will help you. म तिमीलाई सहायता गर्नेछु। Help in Hebrew says azar. अच्छा, यसको मतलब हिब्रूमा अजार भन्छ। So he is committed to help us. उहाँ चाहिँ हामीलाई सहायता गर्नको लागि आफूलाई एकदम समर्पित गर्नुभएको He is छ। not the God like he says, I will help you, but he won't help. That it is not like that. Our God is a God of commitment. When he says something, he will do it. उहाँले त्यो म सहायता गर्छु भनेर नगर्ने होइन, तर हाम्रो परमेश्वर सहायता गर्छु भनिकन सहायता गर्नुहुने, सहायता गर्नको लागि निश्चित हुनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। So here in this situation also, when God saw their situation, he came actually to, without even telling anyone, when he saw their situation in the sea, he himself was committed to help the disciples. अनि यस प्रकारले उहाँ यी सबै अवस्था जब उहाँले समुद्रमा देख्नु भएको थियो, अनि उहाँ आफैले आफूलाई समर्पित गर्नुभयो, उनीहरूलाई त्यो यस प्रकारले सहायता गर्नको लागि उहाँ आफै आउनुभयो। When he was walking on the sea, when he was walking on the water, he could have said in the middle, when Peter noticed Jesus, he could have calmed the sea and said that everything is okay now, you go, then I will come. He didn't say that. उहाँले त्यहाँ अवस्था भइरहेको देख्दाखेरि उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ त्यो बिचमा नै तिम्रो डराउनु केही छैन, एकदम शान्त हुँदैछ, तिमीले शान्त गरेका तिम्रो केही चिन्ता छैन भन्न सक्नुहुन्थ्यो। He came near to Peter and he held his hand, he lifted up. तर त्यसो नभनिकन उहाँ पत्रुसको नजिकमा आइकन पत्रुसकै हात पक्रेर उहाँले उठाउनु भयो। And not only that, he came into the boat. त्यति मात्रै होइन, उहाँ ढुङ्गामा पनि चढ्नु भयो। So when God is committed, when God's commitment is to help us, he will be until the end. त्यस कारणले उहाँको सहायताको निम्ति उहाँको जब समर्पण हुन्छ त्यो अन्तिमसम्म नै समर्पित भएको। He will make sure that he will make sure that the help is fulfilled in our lives. अनि उहाँले चाहिँ सुनिश्चित गर्नुहुनेछ कि हाम्रो जीवनमा त्यो उहाँले गर्नुहुने सहायता चाहिँ पूर्ण हुनेछ। In Old Testament also, when during the days of Moses,
अनि पुरानो नियममा पनि हामी यो मोसाको समयमा हामी देख्छौँ। Israelites were in the bondage of Egypt. अनि इजरायलहरू पनि मिस्रीहरूको बन्धनमा थिए 430 years they were in oppression. अनि यस प्रकार 430 वर्षसम्म यस प्रकार They were in terrible pain. अनि यस प्रकार भयङ्कर पीडामा थिए They were longing to come out of Egypt. अनि मिस्रबाट उनीहरू चाहिँ निक्लिन चाहन्थे They were in the terrible bondage, but no one could help them. अनि यस प्रकारको बन्धनमा थिए, कसैले पनि सहायता गर्न सक्थेन। But their cry, they were crying, and the cry was heard by God. अनि उनीहरूको चिच्याएका थिए र त्यो चिच्या चाहिँ प्रभुले सुन्नुभयो। We see that in in chapter 3. In chapter 3, Exodus. प्रस्थानको 3 अध्यायमा हामीले देख्छौँ। Exodus chapter 3 verse 7. 7 पदले 3 अध्याय 7 पद। अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, मैले निश्चय नै मिश्रमा भएको मेरो प्रजाको कष्ट देखेको छु अनि काममा जोत्ने उनीहरूका कामदारहरूको कारणले उनीहरूको चिच्चाहाट मैले सुनेको छु किनकि म तिनीहरूका दुःखहरू जान्दछु। So God seen the oppression of his people. अनि परमेश्वरले उनीहरूको त्यो कष्टलाई चाहिँ देख्नु भएको थियो। So did he keep quiet after seeing this oppression? यो प्रकारको कष्ट देखेको के उहाँ चुप लाग्नु भयो? He was not quiet. उहाँ चुप रहनु भएन। What he has done? अनि के गर्नुभयो? He was committed to help them. उहाँले चाहिँ त्यो सहायता गर्नको लागि समर्पित हुनुभएको In verse 8 we see, 8 पदमा देख्छौँ। so I have come down to deliver them out of the hand of Egyptians. अनि 8 पदमा हामी देख्छौँ अनि उनीहरूलाई मिस्रीहरूको हातबाट छुटाउन अनि त्यस देशबाट निकालेर उनीहरूलाई एउटा असल र ठुलो देशमा अर्थात् दुत्रमा बग्ने देशमा कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी र यबुसीहरूलाई ठाउँ पुर्याउन म ओर्ली आएको छु। Okay, who has come down here? यहाँ को आएको छ? Lord of Lords, प्रभुहरूका प्रभु, King of Kings, राजाहरूको राजा, who created the heaven and earth. जसले आकाश र पृथ्वी बनाउनु भयो। So he saw the oppression and he personally wanted to come down to help them. अनि उहाँले सबै कुरा देख्नु भयो, व्यक्तिगत रूपमै आफै तल आइकन उनीहरूलाई सहायता गर्नुभयो। So his personal presence and support towards his people is always there. त्यसकारणले उहाँको व्यक्तिगत उपस्थिति, सहायता अनि सदैव त्यहाँनिर आफ्नो लोकहरूको निम्ति छ। So he could have done in one miracle and he could have redeemed. उहाँले त आश्चर्य काम गरेर तुरुन्तै गर्न सक्नुहुन्थ्यो, छुटकारा दिन सक्नुहुन्थ्यो, But God didn't allow that. तर परमेश्वरले त्यसो गर्नु भएन। So Moses performed all the miracles in the midst of Egyptians. यो मिस्रको बीचमा मसँग धेरै आश्चर्य कामहरू गरे। Why? Because किन? he wanted Moses to be great among them. अनि उनीहरूको बीचमा मसलाई चाहिँ महान तुल्याउन चाहनुहुन्थ्यो। Where you can see that? त्यो कहाँ देख्न सक्नुहुन्छ? Exodus chapter 12. प्रस्थानको पुस्तक 12 अध्यायमा, Exodus chapter 11, sorry, यहाँ प्रस्थानको 11 अध्याय verse 3. 3 पदमा। Moreover, the man Moses was very great in the land of Egypt, in the sight of Pharaoh's servants and in the sight of the people. अनि प्रति मानिसको लागि मिस्रको दृष्टिमा कृपा पाउने तुल्याउनु भयो, साथै ती मानिस मोसा मिस्र देशमा फराओको कर्मचारीको दृष्टिमा र मानिसहरूको दृष्टिमा अत्यन्तै महान व्यक्ति थिए। So God didn't redeem the people overnight. त्यसकारणले प्रभुले एक रातमै मान्छेहरूलाई सुटका दिनु भएन। So they have to go through all these miracles. यी सबै आश्चर्य कामहरूको बाटो भएर जानु पर्यो। Why God took such a long time? किन परमेश्वरले यति धेरै लामो समय लिनुभयो? So during our troubles, during our difficult times, God will turn situations and He will make us great among the people who are hating us. यी सबै कठिनपूर्ण समस्या र परिस्थितिको बीचमा परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ जसले हामीलाई घृणा गर्छन् तिनीहरूको बीचमा हामीलाई उहाँले महान बनाउनुहुन्छ। Here we can see Moses become very great among the people of Egyptians. किनकि यो मिस्रको विषयमा नि मोसालाई परमेश्वरले महान तुल्याउनु भयो। So that is what God will do. त्यही कुरा परमेश्वरले गर्नुहुनेछ। So we can see His commitment to help us in chapter 12. त्यसकारण यहाँ 12 अध्यायमा देख्छौँ उहाँको समर्पण हाम्रो समर्पित अवस्थालाई हामीलाई सहायता गर्नको लागि। So after all the miracles were done, सबै आश्चर्य कामहरू गरिसकेपछि and God redeemed Israelites from Egyptians, जब मिस्रबाट परमेश्वरले छुटकारा दिनुभयो, we'll see one thing here in verse 41. 41 पदमा हामी एउटा कुरा देख्छौँ। Chapter 13 verse 41 Exodus. Chapter 12 verse 13. Chapter 12 verse 41. 12 Exodus. अध्यायको 41 पदमा। And it came to pass at the end of the 430 years, even the same day it came to pass,
that all the hosts of the Lord went out from the land of Egypt. अनि 430 वर्ष पुरा भएको दिन यस्तो भयो, ठिक त्यही दिन यस्तो भयो, परमप्रभुका सबै दलहरू मिस्र देशबाट निस्केर आए। So Lord's army was among them. त्यस कारणले परमप्रभुको फौज उहाँसँग थिए। So when God decides, when God commits to help His children, He will be there until the last time. अन्तिम क्षणसम्म पनि आफ्नो मानिसलाई सहायता गर्नको लागि परमप्रभु समर्पित हुनुहुन्छ। After the redemption was happened, then the Lord's armies went out from the land of Egypt. त्यस कारणले जब यो सबै कामहरू भए अनि त्यसपछि छुटकारा पाइकन प्रभुका त्यो फौजहरू त्यो मिस्रको भूमिबाट निस्केर गए। Heavenly God Himself came down from the heavenly places to help the feeble people like Israelites, and He was there. He was very much committed to help them, and at last He went out of the land of Egypt. त्यो कमजोर मानिसहरूलाई सहायता गर्नको लागि परमप्रभु आफै त्यो पनि व्यक्तिगत रूपमा आउनु भयो र त्यो बन्धनबाट निकाल्नु भयो। So we have to always remember when we read about this promise, जब यो प्रतिज्ञालाई हामी पढ्छ हामी सधैँ यो याद गर्नुपर्छ। Isaiah chapter 41 verse 13. यसै 41 को 13 पद। So there is no doubt there will be fears in our life. त्यहाँ पनि सँगै छन्, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो जीवनमा डर हुन्छ। So there will be many kind of fears, and our life boat will be tossed with many trials. हाम्रो जीवनको ढुङ्गाहरू पनि कतिपटक उछाल पुछाल हुन्छ। So you all know since how many years this fellowship was started, and this boat was sailing. अनि तपाईँलाई थाहा छ कति वर्षदेखि यहाँको सेवाकाई सुरु भयो र यो बोट चाहिँ अब एकदमै चलिरहेको छ। You all might have experienced various trials and very much tempest like situations. अनि यस्तो प्रकारको कठिन परिस्थिति अवस्थाहरू भएर जानुभएको तपाईँ आफूलाई थाहा But होला। God's help was always there towards His children. तर परमेश्वरको सहायता सदैव आफ्ना जनहरूप्रति छ। When we are about to slip or trip, He will hold our hand. जब हामी लड्न खोज्छौँ गिर्न खोज्छौँ उहाँले हाम्रो हात पक्र्नुहुन्छ। So God's personal presence, when we read this verse, we should always understand our God's personal presence and support is always there towards His people. जब यो पदलाई हामी पढ्छौँ अब एकदम व्यक्तिगत उपस्थिति सहायता त्यहाँ हामी निरन्तर हामी पाइरहेको हुन्छौँ। And when He says, saying to you, fear not, that means His assurance against the fears. यसका नडराउ यसको मतलब हो यो निश्चयता हो उहाँबाटको, अब हामी चाहिँ एकदमै डराउनु पर्दैन भनेर। And the last one, God's commitment to help God's children. अनि अन्तिममा चाहिँ आफ्नो जनहरूलाई सहायता गर्नको लागि परमेश्वरको समर्पण। As the father, when a little child is with the father, how he will be brave. जब एउटा सानो नानी आफ्नो पितासँग हुन्छ कति साहसी हुन्छ ऊ। So we should be also like that. हामी पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। So we always need to remember and meditate that our heavenly Father is always beside us. हामी सधैँ सम्झनुपर्छ र मनन गर्नुपर्छ कि हाम्रो स्वर्गीय पिता हाम्रो साथमा And we हुनुहुन्छ। should not forget that when our faith is weakening, we should be more stronger in prayer. अनि हामी विश्वासमा कमजोर हुँदैन तर हामी एकदमै प्रार्थना गर्दै जानुपर्छ। God is always there for us to revive and to increase our faith in Him. अनि परमेश्वर त्यहाँ सदैव हुनुहुन्छ हाम्रो विश्वासलाई जागृत गराउनको लागि अनि बढाउनको लागि। Unless and until we commit unto Him, saying that, Lord, save me. जबसम्म हामी यो भन्दैनौँ प्रभु मलाई बचाउनुहोस्। So may God bless this word. प्रभुले हामीलाई सन्तानमा आशीष दिनुभएको होस्। भाइ छोटो